edeetiga hifatta finama hama hila tebami hum magfuradige nodane ei allah ge kalam fula timan galek faanuge sunnate timan ilahuge nafsu fuluge macha aniya verivun haram kurawwa fime Allahu akbar الله من فوق 7 سماوات يبلغ امرأة في الأرض سلامه جل وعلا إسلام الشريعة بنمون एक माने की फहरक गावस हम एकनी अदब तकनो अदि हम एकनी हद तकनो अलंग एदेमी हुं इन्नेरुगा मम्मे बप्पगे कावनि पांडि दरिम मिति बने अज्जा मा बोंडि हिबा दरि फुडु अल्लाह सुब्हानहु व तआला बाल व शरीयत खिलाफ कमे निम्मम मीस्तकुगे तेरें गिनमी हुं एदुं कम गावियस कुरान का अल्लाह हंगवनी व इन कसीरम मिनन नास लफासिकून मीस्तकुगे तेरें गिनमी हुं की फासिकुन रईतु मजलिस हो गया इज्जत तेरे मेंबर ना धन्यवादम बेनुमनी मैं बेगम इस्लाम दीन रंगल दिरासा कुरवाशा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा हाज़िरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु आदे मिदणी ಒಳಗ ಅಳೋಣುಗೆ ಹಿತ ವೆರಿವೆಗೆಂದನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಮತಿವೆರಿ ಬಸ್ಫುಳೆ ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಕುದುಸಿಯ ಹದೀಸ್ ಫುಳೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವಫವನಿ ಯಾ ಇಬಾದಿ ಇನ್ನಿ ಹರ್ರಮ್ತು ಝುಲ್ಮ ಅಲಾ ನಫ್ಸಿ ಏ ತಿಮಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಆಳುತ ಕುಣ್ಣೆ ಆದೆ ಇನ್ಸಾನಕ लिबेने एम्मे फखुर वेरी सिफयकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे अलेक्का मुगावुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलांगे अळुत कुन्ना मुखातब कुरवा वही कुरवनी या इबादी ए तिमंग अल्लाह गे अळुत कुन्ने तिमंग अल्लाह गे जात फुलुगे मच्चा तिमंग इलाह गे नफ्स फुलुगे मच्चा अनिया वेरिवुं हराम कुरवा फिमे आदित्य बैमियोंगे मेदुगावस अनिया वेरिवुं हराम कमे कमुगा लव्वे फीमे फहतिय बैमियों एब्बयको अनेब्बयका अनिया वेरिवे नूलेश मिकं कीरित कुरान गा अल्लाह सुब्हानहु व तआला तौकीद कुरवा वही कुरवनी कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि अर्रहमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलांगे जात फुलुगे मच्चा ओगा वंतवे वोडिगेम वुं फर्दु कुरवा फी मिफदा मतिवरी इलाहिगे इलाही शरीयत आमेदुगा एकलांगे रहमत कमगा फणुवेवी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मि दुनिया गेनस्तेवी एम्मे हेवेगेंवा शरीयत की अनिया वेरी कमेकमगा सिफकुरुमकी एव्वेस इंसानक हुद्दवेगेंवा कमेन्नु अदिकियत्त एव्वेस इंसानक एव्वरे मतिं अदुल इंसाफेन होदेन नुगणवेन इस्लाम दीन कबूल नुकुरा बयकु नुवता इलाहकु वडिगें वाकं कबूल नुकुरा बयकु अलोन मेंगे मुत्तमगे तेरियं एस अदुल इंसाफ के वाहक दक्का हिंदु नुवता एफदा जमाअतकुं अलोन मेंगे तेरेगा तफातु हग्गुतं होदा दिनुमगे वाहक दक्का हिंदुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे शरीयत की एकलांगे हुकुम फुलुता की अनियावरिका मेकमुगा सिफा कुरायलु एकमुगा अलोन में बैरिवा कमुगा वाणमा अलोन मेंगे इस्लाम कमकी ओइंगे चकमुगा नुआने एफदा मियाकु मुर्तदुआने एफदा मियाकु इस्लाम दीनु बेरुवेगेंदाने आदे वर साफ को अलोन धन्यवादम बेनुवनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे शरीयतु गे कितम्मे कुडवेस मिंवरकी अनियाविरी कमुगा सिफा कुरमकी मुस्लिमकं हुद्दवेगें वाकमेन्नुने इस्लामी शरीयतुगे कितम्मे कुडवेस हुकुम फुलकी मीस्तकुंडंगुरी अनियाय कमुगा बुना मियाकु मुर्तद्वेगेंदाने आदे मिमौदूगा मिरे इंशाअल्लाह तिया एम्मेहा लुब्बेत अखुन्ना उख्तुना मुखातब को अशेख अहमद समीर बिन इब्राहिम वहाँ का दक्कवाने नमवेस एगे कुरिंग मिदने वलुगा दिवे राज्य वडागें उलुवा सऊदी अरबिया के दाइये अदि दुनिया के एम्मे बोडती इस्लामी चैनल तौगा दीनी प्रोग्राम तंग मुफद्दा बेफुले कमुगावा राशिदु ज़हरानी
kuda kuda detin kalima tibefuluna mukhatab kurawwa vidaluma fursataka edifawati alondu ebefula midanoluga mi fursat arwan الآن أعطي الفرصة للشيخ راشد الزهراني فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام شعب مالديف المسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله حمدا شكر كرا إكلانجي إمها صالحونجي إكوريا ولي أدي مي صلوات سلام كليك فانوجي ما نبي صلى الله عليه وسلم صلوات سلام بركة لبونجي دعاء كرا صلوات كليك فانوجي على أصحابهم شامل كرا أدي مي حمد سرنا فهوجا حاضر وداعن تببي إمها لبتي ديه راجعه لبتي رايتون أخونا أختنا إسلام دينه كريت سلام دنوا. ما أعظم هذا الدين الذي وحد بيننا، وما أعظم سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم السلام الذي ألف الله عز وجل بين قلوبنا به، فقال سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا مي دينك كيها ماتيري دينتو الله سبحانه وتعالى كدين إدي مبني ألقون من إكورفافا هذا ألقون من النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيها ماتيري شخصيته الله سبحانه وتعالى كلام كبني ألقون من هيتن إكوري كورفاف أدي كيرتي الله بيان كورفافاني مولى دنيا كوا هوريها إتشي هرد كوري كمغافياس إغوتان إكام وجن نودانية إكوري هيتن إكوري كورفا فراتكي الله سبحانه وتعالى. لقد باعد الله بين بلادنا وبلادكم، لكن الله جل وعلا جمع بين قلوبنا وقلوبكم. تمنى من جراشا تبامي هم جراشا ورد دور إهنا موس الله سبحانه وتعالى ألقون من جهتك تيالوبتي أخونا أختون جهتبني جاك كورفاف. يا شعب مالديف المسلم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال خطبته التي ودع بها أتباعه، فقال: صلوات ربي وسلامه عليه لا فضل لأسود على أبيض ولا لعربي على أعجمي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألقون من هدان قران جه رسول الله صلى الله عليه وسلم إكلك فانوجه حجة الوداع خطبة إدارة وفاء بسفر عربك عجمية جمتشا مكة من نته أدي هم يقول الدمية كلمية جمتشا مكة من نته مكة غتي تقوى ويروموجه الله وهي كربا فاوي إن أكرمكم عند الله أتقاكم تبام ينكترين إم مامي هكي تبام ينكترين إم تقوى ويرميهاي. الشرف في الإسلام ليس بالمال وليس بالجاه وليس بالمناصب، وإنما الشرف في الإسلام بأن نكون عبيدا لله جل وعلا. إسلام دينك مكة مكي مداغينو منو مقام متيو منو مكة مكي ألقون منكي الله سبحانه وتعالى ألون كمغبو أي مسلمون اللي بيجنوا متيوري كما مكة مكي. وما تفرقت أمتنا ولا ضعفت ولا هانت إلا بسبب بعدها عن الينبوع الصافي والمصدر الضافي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم
ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. أقول من يوم إفس دوهيجا نكامتي باليكاش ويفين نوى أقول من دينوجي أساس كمغاوا كيرت قرآنا ما نبي صلى الله عليه وسلم جه سنة درجهني منوني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربا فاوي تبامي هونج مدوغا ديت تيمان كله فان دو قربا فيمي ودا غنوني إديتي جه هفاتا فينما هم هلا تبامي هم مغفرة ديجه ندانه أي الله کے کلام فلا تیمان کل ایک فانو کے سنت. يا شعب مالديف لكم في قلوبنا محبة تصافحكم أعيننا وتصافحكم قلوبنا قبل أيدينا. لوبتی دیوه راج්‍ය کے عزت تری بے فلنے تیمان نمیں کے ہیتوگا تے بے فلنا میدوگا وربڑو لویبکا گاک کمیں ابوتے تیمان نمیں کے اتکوں تے بامی ہننا سلام کرمو کے کرین algon menge hittaka adi lotakun tebami hunna musafaha kure. لا أعرف كثيرا عن المالديف قبل هذه الزيارة. مي زيارتك كورين ديوه راجع به ماغينا معلوماتك algonda kalli bifen nuwe. كنت أظن كما يظن كثير من الناس أن المالديف هي عبارة عن جزر سياحية. algonda be CFOT كورين ميهون دنا فدا ميهون کے طریقہ مشہور فدا ميهون زيارة كورا تورستون داتور كورا راشكما. فأتيت إلى المالديف لأبحث عن إخواني. تمن ديوه راجع مياي ديوه راجع ميهون کے حالت دینے کا تمٹکا. وأنقل لإخوانكم أن شعب المالديف وتعداده يزيد عن 350,000 كلهم يشهد بالوحدانية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. تمنا امبريت غوس تبامي هونگے لوبتی اخونا می میسج تمنا فور کو دینا دیوه راج්‍ය کی اللہ کے دین تباوا می ہونگڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت قبول کرا شہادت کے دکھلمیاگت متی گتیبی باجوری بایگے گتوگا. لقد من الله جل وعلا عليكم بنعم عظيمة وآلاء كبيرة أعظمها نعمة الإسلام. الله سبحانه وتعالى تبامي هن ورق جنقنا نعمة دفا فاوي ايغترين ام بودو نعمتك ما فيكم اسلام دينك نعمة. ومن الله جل وعلا عليكم بنعمة الأخلاق. ادي الله سبحانه وتعالى تبامي هن ريوتي اخلاقك ما نعمة دفا فاوي. فما أجمل أخلاقكم وما أحسن سلوككم وما أجمل تحيتكم لجميع الناس. تبامي هونگے کباغت یہری آدیا خلاف ریوتی اخلاق عجاب قرنوی ادبکا سلوک میہننا بدل کرما میہننا معاملہ کرمگا. وأبشركم يا شعب المالديف بحديث هو أعظم من حديثي وكلام هو أجمل من كلامي. إنه كلام من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. emvi mufaveri kanhuri temmeha befulna algonduge wahakiya kunno adi ehmihige wahakiya kunno ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam ge basfurtakum. يقول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة إن فيك خصلتين إن فيك خلقين يحبهما الله ورسوله. رسول الله صلى الله عليه وسلم ميهكا مخاطبكم حديث قربي همكشورن تباغه كباغا الله لو بودي غنوا ورم مهم دي صفين ابوي. قال ما هما يا رسول الله؟ اند سوال دين نبي اي كون دي صفات توي الله کے نبی آئے. قال الحلم والأناه. حديث قربي اي حلم وركما مدماتري كما. وهاتين الصفتين قد رأيتها بأم عيني في أهل المالديف. مي ماتوير دي صفة تمنى عمل لولون دي رجيك لوبتي رجيتون كيبان دكفيم. فقال الصحابي يا رسول الله هل هاتين الصفتين اكتسبتهما أم جبلت عليهما؟ එහෙතු ගේ සහාබි සුවාල කරවි අල්ලාහගේ නබියයි තිවිදාළු දේ සිෆාකි තිමන්නේ ජිබිල්ලි ගොතුන් ලිබිෆාවාදේ සිෆහිය නුවත එයි තිමන්නේන් හොදා ගනිෆාවාදේ සිෆහිය. فقال بل جبلت عليهما. එහෙතු හදීස් කරවි එයි තිබාය අල්ලාහගේ හදරතුන් දෙවිගෙන් වාදේ සිෆයි. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله.
ehdu ekalek fan ebe fala vidalwe Allahan hamdu kurame timanneyan Allah ekalaange Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lobi kurawwa de sifa libunative فقولوا الحمد لله الذي جبلنا الله على ما يحبه ويحبه رسوله envima tibe fulum ves Allah subhanahu wa ta'ala hamdu kurawwa Allah subhanahu wa ta'ala efada mativeri de niyome efada mativeri de sifa fulo tebami hunnan Allah minwar koddevi kamattaka قولوا الحمد لله bune alhamdulillah أما رسالة الأخرى والأخيرة den ehen algonduge ani message ki adi emme fahoge message ki فأوجهها لأخواتنا timannage lobweti ukhtunna e message for kolladen beenum wani فأقول لكن يا نساء المسلمين timanna bunelam beenum wani e muslim ukhtunne الحمد لله الذي من عليكن بالإسلام Allahan hamdu hutte tebami honnan Allah subhanahu wa ta'ala islam din minwar koddevi kamattaka فوالله ما عرفت المرأة قدرها ولا مكانتها ولا حقها إلا في ظل تعاليم الإسلام Allah gandi huwa koffa guna angenonnan ebami honge haqqutaka karamata emi honge sharafa izze islam dinun noniya denegane ifenne شكرا لكن على محافظتكن على الحجاب Allah subhanahu wa ta'ala shukuru kura haluga tiya lobweti anghem bekamadunna shukuru kuran Allah subhanahu wa ta'ala amur kurawwa fawa hijab kurative وشكرا لكن على الحياء والستر adi forwe rakkaterwegen ule uluma laduweti kamuge macca shukuru weriwa واعلمي يا أمة الله أن الحجاب والإسلام ليس قيدا على المرأة adi dannamvi kamaki niwawegen rakkaterwegen uluma islam deenuga hifettumaki ei anhenayawwa bandennuata hurahennuunka بل هو ورب الكعبة الحرية بعينها ei kabatullah gefuluga veri rabbu gandi huwa ko fabunan ei haqiqatuga anhena libigenwa miniwan kamaki تاريخنا وحياتنا وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن ننثرها للعالمين ولا أن نبينها للمسلمين إلا بالحديث عن تلكم المرأة العظيمة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها algon men ge tariha islami tariha man nabiya sallallahu alaihi wasallam hayapula mihuriha agubod tichi algon menna foren nokoddeve ummul mu'minin khadija radhiyallahu ta'ala anha medurege menwi السيدة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها بذلت مالها وبذلت حياتها ودافعت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ekamanage mudala ekamanage zatum wani man nabiya sallallahu alaihi wasallam qurbam wadagen fa deenataka qurbam wadagen fa ففي يوم من الأيام دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها إناء فيه طعام edduhega rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge gekola ekamanage atuga kaacche wa haluga vedwadage وفي يدها إناء من طعام ekamanage atuga kaacche alafawa tatten hori فأتى جبريل عليه السلام ehdu etana jibril alaihi salam wadagen nabi قال يا محمد ehdu ekalek fan vidalwi e Allah ge nabiyaye muhammad ge fane إن خديجة تقدم عليك بإناء فيه طعام khadija radhiyallahu ta'ala anha kalek fanu gariha kaacche alafa hori tattakage wada gannawe فأقرئها من ربها السلام kalek fanu ge veri rabbuge hazratun ekamana salam for koddevash الله أكبر الله من فوق 7 سماوات يبلغ امرأة في الأرض سلامه جل وعلا Allah emme bodi ekalange hanguduge matin ekalange bimmati gawa ekalange alikkamu gawa khadijatuge faanange wani salam raddu koddevaf فقال الله أبلغها من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب adi e ufavere khabaruga jibril alayhi salam vidalwi ekamanaya suwarugege ufavere kamuge khabaru devashe furiham befawa suwarugen ekamana taka tayyar kurifave يا شعب المالديف إنكم تحملون رسالة عظيمة وتنتسبون إلى أمة عظيمة
وتتبعون قائدا عظيما وهو محمد صلى الله عليه وسلم. دي راجع لبوتي راجيتونه تيابامي هم تيوفلا رسالتكي تيغنغلوا دينكي اي ما النبي صلى الله عليه وسلم کے دین. حافظوا على نعمة الإسلام. اسلام دينو کے نعمت رکھاتری وڈا گنوا. واحفظوا الإسلام لأبنائكم. ادي تيابامي هم کے دارنٹکا اي اسلام دین رکھاتری وڈا گنوا. ربوهم على القرآن. كيرت قرآن اكودين تربية قربة. علموهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما النبي صلى الله عليه وسلم کے سیرت اكودين نغنغنا دبا. اجعلوهم يعتزون بالإسلام. اسلام دين التكا فخور ورغا بايكمغا اكودين حدوا. وأخبروهم أن الإسلام هو مصدر العز والشرف. ادي عزت شرف لبنغوتي اسلام دينون كان اكودين بيان كو دبا. فالله ارتضاه لنا والله سمانا به فقال هو سماكم المسلمين. الله سبحانه وتعالى كلام ذات فلا ألقون من نندفع فوني مسلمون جنامو. في القلب مشاعر تجاهكم كثيرة. تمن نمك هيتوغا تيبه فلنا مدوغا ورق. وفي العين محبة لكم عظيمة. تمن نمك لولوغا تيبه ميهنا مدوغا ورق بدو لويبين إبهوري. وأقول لكم كما أمرنا صلى الله عليه وسلم إني أحبكم في الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم vidalwa fada timanna buna Allah taka tebami hondeke algondu lobiwa. جمعنا الله وإياكم في جنات النعيم. دعاءك الله سبحانه وتعالى سورغيغا algon men emmen ekkurevu. وأسبغ على قلوبنا بالبرد واليقين. ادي algon men ya ekamuge yagin kama ekama masah kurumuge tawfiq Allah minbar ko devvu. اللهم حينا على الإسلام. حدواغن قلوب وايلا اسلام كمتي علمن لحتواش. وتوفنا على الإسلام. اسلام كمتيغا الغون منغا غاتا مارغن نواش. وبعثنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. ادي الغون من محشر كوروي هيروغا الغون من نامدوغا روحي وديگن وا حالوغا الغون من محشر كورواش. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما النبي صلى الله عليه وسلم يا صلوات سلام بركة لفون هدي دعاء كرا. شكرا لكم وبارك الله فيكم. ربنا شكريا ما الله تبيفرنا بركة لفاش. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد لبوتي عزتري مسلم أخنا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدمي تانغا أقول منا ورا فادا هوري أدي أقول منك هيتكا ورا أسر كوري أقول منك لوتكم كرنا فادا لفنيبي إبرتري أسر وقد نسيحة تكيك أقول منا شيخ زهراني دباف جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا شكلنك أقول من متبي الله سبحانه وتعالى أقول من باوا لبي ماتيوريكم با عزتري عقيداغا هفاتاغي أقول من عزتا كرامك غلفاوا هميكن يچكي الله سبحانه وتعالى أقول من دبي إسلام دين إنو غتكون إنو مغكون أقول من إبس عزتك أدي كرامتك دنيا غابس أدي آخرة غابس نوان. أقول من كعبة فان أقول من نهمة جنستوا فميوا نماتير إسلام عقيداغا أقول من دبي متكا warugadhe mase kuran jehfa wakan algon men emmen qabul kuran je adi ekamuga bodati gonjauntake algon men islami ummata kurimatu mun daakan algon men fisari rangala danan je mifada nurakkaante dandiwaltoga algon men islam deen rangala dasko e deenuga aqidaga hardanawe man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sirata suluku algon menge eterega adi beer fushuga algon men ashagannuwan lazim kore. لوبتي عزتري مسلم أخونا أخت ما النبي صلى الله عليه وسلم إسلام دينك هدايتك كرمتك
ඉන්සානුන්ගේ حالතු බයන් කරවා හදිස් කරවා ෆවේ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم ekama timan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekan kamagem fonubunu hidayata ilma meduga mistakunge misalaki kamathalil ghaythil kathiri asaba arda ay bimaka vehunu bo warege misale fakana minha naqiyatan qabilat alma ege tereng ibbawatege bimaki fin qabuluko e femun natija nerum bime فأنبتت الكلأ والعشب الكثير أدي فينو كسوبون ورباور قوامغا بمغا فلا أي ميوا ميستكن نردي وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس أنبا بيهنك أنبا أنبا وتكي بمغا سوبون فين أميلين هفاتا ميستكن إيغا سوبون نتيجة ميوا نردي adi ehem mistakun as ebima vehe fenun femboy ege faada hasil qur'ane magu tanawas ko debime fanafa allah biha an-nas fasharibu wasaqu wazara'u ege saw mistakun femboy adi ehem tantana gengos ein gassinda hadda ule wa asabat minha ta'ifatan ukhra inma hiya qi'an la tumsiku ma'an ana bimaki an nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan qurbani ebimaki ebimuga fen fenuga sobum faadaay anekunan hasil kura bimennu wala tumbitu kala'an adi ebimuga ebvesechek nufala fadhalika mithlu man faqiha fi ad-din wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bih ay timan kallega faanu geneste vi hidayata meduga mistakunga halate man nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa wa alim fa'allama amilla ungeni anekunna ilmu ungannadi wa mathalu man lam yarfa bidhalika ra'san adi hidayatu kurimatiga ebves kala ijabe nudi walam yaqbal huda Allah alladhi ursiltu bih ati man kale faana hidayata agem wadagen ne hidayek qabul nukuri mihunge misale lobati izzateri muslimah insanuge terega wes behigam wani maganu mitimba ebbeki Allah subhanahu wa ta'ala ge hidayatu qabul ko anekonna e for ko dimihu anebbeki tima ame nafsa manfa kurikum gawina mes istai mujtama emihungu faratum ma bodu manfae nukura mihu ane beki evves bawatek manfae timamen admi nafsaves adi anekunavves Allah subhanahu wa ta'ala ge hidayatu nukura mihu lawati izzater muslimahu algon me mere wahadak mewle mawdu'a ki algon men insana bayan kodde mewle wahake ki Allah subhanahu wa ta'ala algon men bawale islami sharia islam deen ei duniyage taarikhuga tajriba kurevi ege kaamiyab kama amedu duniyage muslimun nai ghairu muslimun nai mule insaniyatu ege maccan hekidi fawa tajriba kurei fawa mujarrab echika enun ebes falsafae enun ebes nizame duniyage adul insaf qaim ko difan waka ege macca algon men sharafwe izzat teri wan jehni ewaha algon men dakkan jehni e algon men abada abadu hardana ko hifatan jehni दुनिया के तारीख का अलगो में दुनिया के तारीख नजर हिंगाला अफकम गवानमा इस्लाम दीन दुनिया का उमके कुरीगा दुनिया का बनी अनिया वरिकं आमफ एबस मीहा कं एमिहे के हग्गुता लिब्बा दिफे नोए गद मीहा बलि मीहा का मच्चक अराग ननी मीहे के मराला अफकम गवानमा अनिका का आइलान दिह बारा मीहुं एक बदल का दुब्वा लेवेनी अंगनुंगे अंगनुंग अनिया कोरा वाह के की अदि हेनिम वेस अनिया का वाह के की अलगो में तेरेगा दक्कं आवाह के तकेनु लोबते इज्जतरी मुस्लिम अख कुरी जमानुगा शरीय कुरवे उसूल तक बलायरुगा शरीयतुग मजलिस गा कमे साबित कुरमट्टका बेरुं कुरे वसीलतुग तेरेगा कुरी जमानुगा बेरुं कुरे वसीलतके तुहमत कुरवे मीहा शरीयतुग मजलिस संग हाजिर कुरवे एनाय की तेदुवरियतो नूनी एने की कुव्वरियतो बेलुमट्टका एनाय जहरुदे एबिहिं बुना गोतुगा अनिया लिब्फा मीहेक्कम गवानमा tuhmatu kurayfawa kushum bariyefa mi hekkam gawanama Allah subhanahu wa ta'ala ena salamek qurban wa rabbu ena salamek qurban kalange mihun salamek qurban ehma zaharu defa ena marwajjiya ene ki kubveriya ena marnu wajja hisabun ena kushum bariyevi mi berfushum fennangge en ames mega hagigatuga fahatuga forifa wani forifa sirrake fallitakan as fadirin
mihekitaka garina taka kule ene a gulungun mihe ena salamek kurum beenu miha yakam gawanama berum fenna mihun nange zaharukum gawies komme sehen echek ene difan asar nokura gota nune am asar nokura wara madum wes difan berum fenna mihun nahiwani e hisabun ene salame wi nuni kandang ella lafane nuni alifanuga allan jihidane mifada gotaka kuri zamanuga shariatuga majlis toga masalata sabit kurumundiye aniya verikan hennunto edu haggutog wahake mistakun nudak haggutange coachekko mistakunaka nenge ehna mes islam din awma foga ekan kamwani badaluwegen gossa mistakunga visnuma fikurawani bodetiwegen wa badaluteken asa algon menna fenigen gossawani kuri zamanuga insanunge terega anhe miha ei insanetto insane nunto bodeti dirasata kuravi baddalunta bewe ei suwalu fedifa wakamek anhe miha ki insanetto insan nunto enas bay fahara emihun amille fitratu gabu nokurias krishtianuge deenuga maryam alayhis salam ei war matwe darajen algon mes de emihun deenuga ste ekamana ki anhena kabati ekamana ge jinsuge mihun insana nuwe daanakamaka gabul kuraka bene menu ehenne mes emihunge sikundi gabul kurani ei insanu nok yorab ga bay gomtuga fahoge tarihika hame firhe miha en enaga ambi miha vikkalunge hudda difa wakan algon men fennage buri adi minum wes tafatu wahagate ki algon babuga dekkidana wahagate ibn qayyim rahimahullah islam shariata behe gotun vidalo fa warang agumang irshadek algon mitanga handan kolenje islam sharia bawa levi artokunge verila ibn qayyim rahimahullah vidalo wani fa inna ash-shari'ata mabnaha wa asasuha ala al-hikam wa masalih al-ibad fi al-ma'ash wal ma'ad islam sharia bina fa magan asasaki artakunge dini ay dunyawi emmeha masalih take furiyamuko dinume wa hiya adlun kulluha islam shariatuge kommakamaki adlu warikame wa rahmatun kulluha e shariatuge huriha kame baswani rahmatuge macha binaif wa masalihun kulluha adi shariatuge kommakame gaswani insanaya faada hori gote wa hikmatun kulluha adi islam shariatuge kommakamaki bas hikmatuge macha binaifa akamik فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور إبس مسألة عدل وركم بيروي أن ياوركم غسكم غوانما وعن الرحمة إلى ضدها رحمة بيروي إيج إدكولا عملكم فيكم غوانما وعن المصلحة إلى المفسدة أدي مصلحة دوكو فسادا مغا غسكم غوانما وعن الحكمة إلى العبث حكمة دوكو إنهم غتك غسكم غوانما بيكار فادا إن غتك غسكم غوانما فليست من الشريعة أي إسلامي شريعة كترين واكم نونه وإن أدخلت فيها بالتأويل ميهك تأويلكم ميهك عمل بسنمكم ميهك اجتهادكم إسلامي شريعة شرعي كمكم دكيم كم غاوينمس الله سبحانه وتعالى كشريعة حكمة بيرون أنيا أمريكان رحمة بيرون أرتكم كمصلحة فشرون مين إبس كم إسلامي شريعة نسبة نكروينه e shariatu komme kamaki adulai rahmata ogawantakama hamdarudig macha binafawa shariat efo vidalwani fashariatu adlullahi baina ibadihi wa rahmatihi baina khalqihi fahi allah subhanahu wa ta'ala ge shariataki ekalange artakun nameduga ekalange bawa lebi rahmatuge nizame wa dhilluhu fi ardihi adi ekalange bimugawa ekalange hiyawa hikame wa hikmatuhu dallata alayhi وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أدي إلهه حكمتك مچ أدي إله فنوي متور نبي صلى الله عليه وسلم حكمتك مچ دلالة كرا ام فرهم دليل وهي نوره الذي به أبصر المبصرون أي وسنه ميهن تندر دن ميهن هداية لبن مگه وهداه الذي به اهتدى المهتدون أدي ميستكن تدمغ لبنو هميكني مگكي هدايته وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل أدي كم بيكن الله سبحانه وتعالى باوا لبي فرواي شفاي اجتماعي بيكم غاويس إنهم بيكم غاويس هم يكني فرواي كي الله سبحانه وتعالى كشريع وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل أدي كلانge باوا لبي سيدا وكم واتدمغي e maguga miha sabitu jinama ena sabitu faawani sida wegem wa magege fahiya qurratul uyun ay lotawge finikame wa hayatul qulub ay hittawge dirume
ولذة الأرواح أي فراناج ميركم فران لبي لذته فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء إيه شريعتك صوبنة إنسانا لبنبي إمها ديرماي إمها كاناياي أدي شفاياي إمها فرواي بني إيه شريعتك هم إمها ركاتركم بني شريعتك فكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها من وجود غاوا كم هوكي إسلام الشريعة لبفاوا هوكي وحاصل بها إيه شريعتك صوب حاصل وايج تنجا هوك تنجا مصلحة تنجا منفعة كمن وكم غوانا أي إسلام الشريعة دشون حاصل كريفا شريعة دشا ودكن دان كنكا وكل نقص في الوجود من وجودك مجتمعك إبسكال آب واكم غوانا فصوبه من إضاعتها إيه صوبك إسلام الشريعة إفرا كرم صوبون ألقم نك مجتمع أسوا ونكمل فريهم وجهكم غوانا الله سبحانه وتعالى الشريعة صوبون فريهم بجن داني أدي كمك آبين ألقم نتريق إنما أي مسألة ألقم من الله سبحانه وتعالى الشريعة إفرا مجصوبون ألقم نك مجتمع أسوا ونكمل ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم إسلام دينك أصولك دنيا بيمم في لاغي هنجكم غوانما بين إكو فنوه أولي هنجاس وهي العصمة للناس وقوام العالم أي ميستكون الركات لكن أدي بين هفيت تفاوني إيك متشا وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا ارتكا بين الله سبحانه وتعالى هفات توافوني إيك متشا فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا دنيا هلا كربان الله سبحانه وتعالى إرادة كربا هندو وطوي العالم أدي عالم تنتي كرو ما يكلان إرادة كربا هندو إبهي قيامتك وقت جابك دا هندو رفع إليه ما بقي من رسومها الله سبحانه وتعالى بمقادم باقي والشريعة إمها كنتك إكلان حضرتك وفلوانه فالشريعة التي بعث الله بها رسوله فهي الله سبحانه وتعالى إكلام نبي صلى الله عليه وسلم شريعتك أجن باوا لبي إسلام شريعتك هي عمود العالم أي عالم تهج تنبه وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة الدنيا آخرتك كامياب بندفاوا هم إكن إتشكي إسلام شريعة إعلام الموقعين الرب العالمين ابن القيم رحمه الله شريعة بهكتم بدالة فبسفل لو بيت عزة المسلم أخ مي شرف مي عزة ميد ألقون من قبولكم إسلام دين ألقون من كودي بورو إمها كانت تكيكا ألقون من تنفيذ كورن بجه هم يأكل من فاه كورن جه نكتاي ألقون من تريغا إسلام شريعة بنوم ألقون من ويسنون جينفارا دني هم يكني وكدي مالك إسلام شريعة كان لفاوا حد تكا دماء نوت أدب تكا دماء إهنس إسلام شريعة بنوم एक माने की फहरक गावस हमें कनी अदब तक नो अदि हमें कनी हद तक नो अदि एक माने की शरीयत अमल कुरन जहेनी शरीयत हुकुम कुरन जहेनी शरीयत एगोत गेक्कनालन जहेनी हमें कनी हाकिम के वसनो मुस्लिमों के वेरिमी है के वसनो अदि हमें कनी कादी के वसनो एहनस इस्लाम शरीयत बुनुम एक माने की अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फता मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के अली का निगिफावा इम्मेहा हुकुम तक एक तेरेगा शामिल वेगिन दागोतु अदि ए मुखातब कुरैफावनी वेरिन्नाई रय्यतुन्नाई कादिन्नाई अदि एनुमस पुरिहा अफरादुन्ना ए शरीफ बनी मुखातब कुरवाफ कोम मिहकुस ए मिहा के नफ्सु का मच्चा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के शरीय तंफीज कुरन जहेने ए इलाहु का अमूर फुलतका किया मंत्रिवान जहेने ए नोने वकी दायराए वत वकी कमेक अलगोन में कुरम कम का वीनमस अलगोन में मुज्तमा की हुरिहा मानेगा इस्लाम शरीयत अमल करे मुज्तमा कमगा विज्जो में दान दें अलगुन में मुज्तमा अमा मुज्तमा कमगा नुआने अलगुन में दे दुनिया के बाद जोरिकं नुलिबेने मिफदें अलगुन में हयात का इस्लामी शरीयत तंफीज कुफ मदान थी नौबत इज्जत तेरी मुस्लिम इस्लामी शरीयत अल्लाह सुब्हानहु व तआला लव्वाफ वनी फुरिह में चे गोतु ऐसे बयान कर दी फदा अदि शामिल चे गोतु इस्लामी शरीयत शामिल वेगंदा गोते की शरीयत का मैगंड देबेंगे बहिमने ए शरीयत का उसूल तक कंडेल फेबुर एव्वेस ज़माने के एव्वेस हालत का गुड़िगे बदल वेगे नुदाने कंते तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला शरीयत का कंड अलवाफ हमें आए को इस्लामी शरीयत के मैगंड मकसद तक हासिल मागंड मकसद का फुश नारा गोता तफादु ज़मान तक गुड़िगे
ಶರೀಯತುಗೆ ಮಕ್ಸದಂ ಹಾಸಿಲು ಕುರುಮುಗೆ ಕಂಕಂ ಬದಲುವೆಗೆನ್ ದಿಯುಂ ಎಯಿ ಎವ್ವೆ ಸಾಲೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿಂ ಮನಾ ಕುರಕಮೆನ್ನು ಅಲ್ ಮಸಾಲಿಹ್ ಅಲ್ ಮುರ್ಸಲಾಗೆ ತೆರೇಗ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರೀಯತುಗೆ ಮಕ್ಸದ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಶರೀಯತುಗೆ ಉಸೂಲ್ ತಕ ಅಫುಸ್ ನಾರಾಗೊತ ಕಂಕಂ ತರಕ್ಕಿ ಕೊತ್ತ ತಹಜೀಬ್ ಕುರುಮಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಎ ಬಾರೋಳ ಅದು ಇಸ್ಲಾಮಿ ತಾರೀಖು ಅಳಗೊಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನಾ ಕುರಿ ಕಂಕ ಎಹನಮೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಂಡೆಳಿಗೆನ್ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾಫಾ ಹದ್ದು ತಕ ಏಕಲಾಂಗೆ ಕಂಡಾಳುವಾಫಾ ಇಂತಕ ಏಕಲಾಂಗೆ ಹರಾಂ ಕುರವ್ವಾಫಾ ಕಂತತಕ ವಾಜಿಬ್ ಕುರವ್ವಾಫಾ ಕಂತತಕ ಅಲುನ್ ರೂಳಾ ಎಫು ಮಿಫುರ ಜಹ ಎಯಿ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ತರಕ್ಕೆಯ ತಹಜೀಬ್ಗೆ ಮಾನಾಗ ಏಕಂಕಂ ಗಬೂಲ್ ಕುರಾನಮ ಎಯಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಫಹರೆಗ್ಗಾವೆಸ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಇನ್ಸಾನಕ ದೀಫಾವಾ ಹುದ್ದೆನ್ನು ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರಿಯನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅವ್ವಾಫೋನಿ ಕುರಿಂ ಬಯಾನ್ ಕುರಿದಿ ಫದಾನ್ ಓಗಾ ತಿರಿಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತು ಅದಿ ದುನಿಯೆ ಕಿಯಾಮತ ದಾಂದೆನ್ ಬಾಕಿವೆ ಒನ್ನಾನ ಎಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತುಗ ಎ ಶರಿಯಕ್ ದುನಿಯೆ ಕಿಯಾಮತ ಹಮೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಲಹಟವಾ ಲಬತೆ ಇಜ್ಜತಿರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ತೆರೇಗ ಹುರಿ ಹಮಿಹುಂ ವೆಸ್ ಮಿಯುಳನಿ ಬಾಜ್ವರಿಕಂ ಹೋದ ಮೀಸ್ತಕು ಅಮಿಲ್ಲೆ ಶರೀಯತಕ ಅಚ್ಚಿ ವೆಸ್ ಕಂಡೆಯಳುಮುಗ ಮಕ್ಸದಕಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಇನ್ಸಾನ ಬಾಜ್ವರಿಕಂ ಅಮನ್ ಅಮಾಂಕಂ ಉಳು එහෙන් නමස් අලකොන් මෙන් සුවාල කුරුන් ජෙහෙ නුක්තා අබ ඉබ්නු කයිම් රහිමහුල්ලාහ වදාළ ෆවනි ෆස්සියාසතු නවආනි සියාසතු බෙහෙනි දෙබේකෂ සියාසතු බෙහෙනි දෙබේකෂ සියාසතුන් ظالمه අනියාවරි සියාසත් ඉබ්නු කයිම් රහිමහුල්ලාහ කහ වාහක සියාසතු වාහකේ කි මේ දාසික වල වාහකෙනු මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කරවේ කානත් බනු ඉස්රායිල් තසූසුහුමුල් අන්බියා ಬನು ಇಸ್ರಾಯಿಲುಂಗೆ ಸಿಯಾಸಿ ಕಂತ ಬಲಹಟ್ಟ ಮುಂಗೆಂದವಿ ನಬಿ ಬೇಕಲುನ್ನೆ ಕಾನತು ಬನು ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ತಸೂಸುಹುಮುಲ್ ಅಂಬಿಯಾ ಕಲಿಮತ್ ಸಿಯಾಸ ಮಾ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬೇನು ಕುರೆ ಕಾನತ್ ಬನು ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ತಸೂಸುಹುಮುಲ್ ಅಂಬಿಯಾ ಎಮಿಹುಂ ಸಿಯಾಸದು ಬಲಹಟ್ಟ ಮುಂಗೆಂದೆ ನಬಿ ಬೇಕಲುನ್ನೆ ಕುಲ್ಲು ಮಾ ಹಲಕ ನಬಿಯುನ್ ಖಲಫಹು ನಬಿಯುನ್ ಆಖರ್ ಎ ನಬಿ ಅವಹಾರ ವಜ್ಜನ ಎಹೆ ನಬಿಯಕು ವಡಾಗೆನ್ ಹವಾಲು ವಡಾಗನ್ನ mi ummata khassa ko moti asa nabi bekarun nafauga e maqam ehim bayko ada kuram meddani mi ummatu ge metibi siyasi leaderun duniyage tarikh woni dekef duniya dekefawa emme matiwari emme kamiyab emme kul dana ko mulu duniyage tarikh dekefawa siyasi leaderun ge emme mati harfatu ga wani muhammadun sallallahu alaihi wasallam e fahuga ekade ekfana fahuga wadage abubakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أي ألقون من إسلامي تاريخ في الدنيا के तारीख उसके किफ़ावा इम्मे अगुबोडती इम्मे कामयाब सियासी लीडर उन सियासी के हगी के माना के बेफुलुम माना कुरम गेंदी इब्बे साले के मकरा हिले तुके माने के नो बल्लवा ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया आहर दोगे तेरेगा मदीना का कायम करे दौलत दिया आहर दोगे तेरेगा फुला कुरबी इत बैवर रिवायत तो गासे मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहपुलुगा हज्जतुल वदाउगा ग्यागंडकं एल्लक्का इतंग हास सहाबी न बे रिवायत तो एल्लक्का सविस हास सहाबी बैर वडागे कम एके फाण फहपुलु बे रिवायत को नुदी हास कम वार दोंग आस कोमेक्स मिहुं बोलेन न गुरन हनम सही अंदाज यदि एहा बैवर मिहुं एके फाण तबा वडागे इंदे එහෙම සියාසත් එකච්චකී ظالم අනියාවරි සියාසත وسياسة عادلة أنا كتشكي عادل وري سياسة أنيا وري سياسة كم جوانا ما إسلام دين وني حرام كرباف وسياسة عادلة عادل وري سياسة كم جوانا ما السياسة تجا تخرج الحق من الظالم الفاجر أنيا وري فاجر كبان حقه أتلاقى نبي حقه وري فراته ردوا كدبه إهم بتجامع داروني فهي من الشريعة أي إسلامي شريعة كتيرين هم نكمك आदुलुग मच्च कायम फावा सियासते आदुलुग मच्च कायम फावा कोम्मे कमे अदला इंसाफा रहमता ओगा तरीका हमदर्दी के मच्च इस्लामी शरीयत को धरुं कायम फावा कोम्मे कमे ए इस्लामी शरीयत अलिमहा मन अलिमहा एंगुनु मिहक एंगुन कम गावियस व जहिलहा मन जहिलहा नेंगु मिहक नेंगुनु कम गावियस ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला के शरीयत الطرق الحكميه ابن القيم رحمه الله بدالفان එහෙම ඉන්සානුගේ බේරුමකී අබදුස් දුනියේක බාජ්ජරි කොංගුළු බාජ්ජරි කුරුමට්ටක මෑගොඬ දෙකමෙ කානූන් හදාමි හුම්බස් අදි වදයි ෆල්සෆාතන් හදාමි හුම්බස් ව බේරුම් කරේ එකච්චකී
ෆෑදා ලිබිගතු ෆෑදා හොරි ගොත්ත ලිබිගතු අනෙක් ගොතකි ගෙල්ලුම් හොරි ගොත්ත දුරුකුර ජල්බුල් මසාලිහ් වදෆ්උල් මදාර් මස්ලහත් හොරිගේ ෆෑදා හොරි ගොත්ත එකෂේ උළුමයි ගෙල්ලුම් වෙදාන එම්මහ කන්තත දුරුකුර මි දෙකන් ඉස්ලාමයේ ශරීයතුගා කණ්ඩාළුවා දෙවවා ෆණි අදියේක ඉතුරුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉස්ලාමයේ ශරීයතුගා ඉතුරු කම කණ්ඩාළුවා දෙවවා ෆ ඒ ආදාබ් සුලූක් අඛලාක් එබ්බේකි දුනියා ගුලේබේ මින්කුම් මන් යුරීදු දුනියා වමින්කුම් මන් යුරීදු ආඛිරා අනබ්බේකි ආඛිරතා දුනියා දෙබේ අල්ලාහ් තාලා දෙවවා ආඛිරත් බේන වෙන් ගුලේබේ දුනියා බේන වෙන් ගුලේබේ තෆාතුවන් එන්නුන් de dimalaka de maksade ke datur kora beku tafatu an algon mennaka nudevene detanaka da bayaku engudiye karagen dahikenu dak ebbe duwani hen dimalaka algon men danje dimaya idikola duwa etchek algon men aran kinetto algon men asseri hame foran nerene algon men danje tam tafat algon duwanje dimaya tafat ehme ja algon datur kora odives tafatu wan jehene algon men gabul kora usul tabese tafatu ch ideti ekko nuhedene shiruka kufra tawhid eken nuwane Allah imama nuun ei ikuwane chennum farek gaves ehem bima algon men harame nuwe bayaku Allah subhanahu wa taala iman wa bayaku e ilahu fotebba wale ko gabur nukura bayaku ifada wahakata shariata khilafa dakkamandati ei algon men farek gas haram wa behennames haram wa kamaki Allah subhanahu wa taala iman ve e ilahu fotebba wale bikam febba wale bikam qabul ko algon men ge kudibodu emmeha kantatan hallu kurun jene goyen islam deenuga bayan kura wakan gabul kurma ekos muslim ekam da'wa ko islami shariata gunjahana manuni shariata aubas kunanama ei algon men haram be antariswe diwana wanche kam Allah subhanahu wa ta'ala insanu faada wan emmeha kantetake sharo ko debwa foni wara tafsili mawdu ngi hennam sawun kurko midan nawalani hamaya ko insana nurakkalu salama kurmattaka huriha shariatake Allah ta'ala baawale uriha shariatake maganu gotegga insanaga fas daruriyat himayat ko difawani insanaga aqida himayat rakkaterikan difawani adi insanaga nafsa insanaga buddhiya insanaga nasaba insanaga abura insanaga muda ei hurmetteregen wa taketikan islam dinuga wani kashor ko dewa adi mi kashor ko devun taf shariatuge tafatu nasutakum wani Allah subhanahu wa taala eta gotakun kashor ko dewa mudalan aragatun haram kurwa adi ekamaki nuba faaf ekkan kada aluwaf balla algon men wadui gaanunataka balalaf kam gawanama wadui gaanune ganu dakkane faafa wahke ei mulin ehem bayku dakka wahke ei emihum maatirwala hameke nechchegi latiburi enunu echchugo matirnuwan ekamu muslim ekkamu gawanama enawa kommetenegga enage nafsu sida ko bahattane balahattane faraten ena kuwe Allah subhanahu wa ta'ala kommetagos wadigam wakena qabul kore hem hamekeni maddiyatakum hamekeni hada qanunakun algon mennakan islahe nukurwene algon mengi manaviyat algon men aqida shari'enge huriha manegga algon men kiyadige nuni daskoge nuni algon mennakan amankame omankame nonna algon mitan faha kollana bay mihun iswediya furihama kama aykuga shari'atuga furihama kama aykuga bay mihun shari'ata meduga dakka baykala wahk emme furta nukta hai ki emihun kura qiyas ki huriha memes gabul kura wahake ke ei warak kuri zamanuga heda emihun hada afre qanunata wadi falsafata mi zamana ka ekashige nuwe ei rangalwa war bod hagiyete emihun kuri zamanuga hada afre qanunata ka gawawta mihara kamakunude ei mihun nan anna badala tanan anna badala guligen emihun gabulu ko usuda kanna badala guligen hada echchenge em echi badalu me yakko badalu midan ehem den mi qiyas ko fadengan shariat hem shariye be saadste ka har kurege baawale unechche ehem miyada men anna res kamakunu daanu he ekam me alami kiyeni mulin dechi emihun hedi echi kamunu diye emihun atun hedi echi adi hadafoti midenne usulu macce bina wema kamunu diyai ehnas islami shari'en Allah subhanahu wa ta'ala baawale chevima e kaala enuke ei ilahu baawale vichka insanu hada vichka ala kyumaki ilaha insana ala kyum bimuga amille be ko hada vichka udum baawale vichka ala kyumaki uda bima ala kyum uda bima kaala enuke
adi ilahu edde insanaka sala nukiyen ei wadi qanuna islami shariata hurdafat insanun kori visnuma insanunge amille eduntogo macca binawegin ginefara qanun tan hedifa honnani kukkura mihun ginevejjam e kurade adaw kudawa mujtamoga hus wagum vejjam wakkan kura adabu de kan ujere huriyam tibeni kubare ekam allah subhanahu wa ta'ala eka nifada evs kamen nisbate nukurvene mallawa algon menna fahunge allah irad kurave bay misawatan alu kiyal denan emihun terega kandatan huri magaki kya hisabaka mikanka gossawani den ane nukta ki islami shariatu ka tafat mazhab tange bhutte fiqhu tange bhutte khilaf e bhutte kinen hiye ekechikyan ehem wima ballawa tibe hon ballawa ehem wima mi hada gote ki islami shariyen effara kofa kommes jonna hada fonna gaaduna gen algon tere algon ge suwala ki Allah subhanahu wa ta'ala baawale be shariatu ge mafhumuga shariatu ge maanaga imam malik rahimahullah ge basse molwani jonu ge basse molwani e baabba e kamunu diyama imamunge bas bahattawa kommes kafara gecche genes migen den tarjuma qurar go agote ki bay ganun toge buri em furtana minni kuti mashhur france ki ganun gennam ges copy ko furi waraki ballawa ನೀಲಕೋರು ನೋನ್ನ ಗಮುತೋಗ ನೀಲಕೋರುಗ ವಾಹಕೆ boy ನೀಲಕೋರುಗೆ ಸರಹದ್ದು ವಾಹಕೆ ಗಮುಗ ಇಕ್ಕಿವೆ ಗೆನ ಗಮುಗ ನೀಲಕೋರು ಒನ್ನಾತಿ ಎಯಾ ಎಕ್ಕೊ ಗಾಣ ಹದಾ ಫುರಿಮ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹೆದಿರು ಎಯಾ ವೆಸ್ ಎಕ್ಕೊ ಮಿದರಜ ಕಾಪಿ ಕೊ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದಿಸ್ಕರ ಫದಾಂ ಹತ್ತಾ ವೈನ್ ದಖಲು ಜುಹರ ಲಬ್ ಲ್ಲ ದಖಲ್ತುಮು ಎಮಿ ಹುಂಗಸ್ ಲಬ್ಬು ಹೊರಕ ವನಸ ಅಗುಣ ಬಹಣ ಕಕುನಿ ಹೊರಕ ವನಸ್ ಗೊಸ್ ವನ್ನಂಜೆ ವನ್ನಾ ಅರ್ತನಕ ಎದರಜೆ ಕಾಪಿ ಕೊರುಂ ಗೊಸ್ ಮೀ ಕೊಂಬೈ Allah baawale be shariyen atugo ebbay ehnames emihun edani ekalaange alutakunge terein islam deen gabul nukura bayeko amillen adafawa ehmbima islami shariyatuge mafhumge terega figuren dakkam fari wahange taka dalil taka alakiya eigin rangalu rajye goten ikhtiyar kurun ei islam deenuge figuge tanawaskan ei huriha zamanaka tanaka Allah subhanahu wa ta'ala ge shariye feti ekalaange shariyatuge maqsad terega algon menge duniyavi deeni emmeha maslahatake furiham wegen daanakamuge aligade hik hama hemme emme ginan algon men tere deke wahakege shariyatu ga hori adab to go islami shariyate bune vijamu bay mihunge vishtuma takke afannani haddu jawak ejoni kant algon me hitan garani islami shariyem me mihun faatu haddu jahamun duwa bay bawe eihe shariyatu maqsad no शरीयत को मकसद के नो ehnas Allah subhanahu wa ta'ala shariya bawa labwa ilahu haram halal kandalu wafani algumnen amille kandeli wagote ki ebbe gatuga haram kanta anebbe gatuga alukanta insana balafkum ebbe gatuga haram kanta anebbe gatuga insani hak ekivegen algon kurin denne fadan magandu usuli gotun iman wa etiga tafat ebbe ke eggotak iman nuwa bay den emihun dakka waha algon men eccha guluwen gote nonna ehmema shariyatu ka dev adab to waha ka waragina mihun dakka namas dobo izzatil muslimo isse bayan kono de maqsad ei mujtama hegotu ka rakka teriko mujtama faada horigo genesti mujtama gellun taku rakka teriko dekam ga wanama e maqsad islam shariya bani furiyam ko debba adihama hemme ebbes halega islami shariye mihe gamachan adabe gadakam lazim kurak mota adabe kan khasako haddu tahki shubhat ge sobun saqituat mane ki dokolle vech mihe gamil itirafun sabit wa fa kamek itirafun ruju wejjam hukun hisabun diyai shariye mihe ge faatu ko nuduwe ehnas Allah subhanahu wa ta'ala kankan sabit kurumuga intaken kalanga wani kanda aluwafa e kankan sabit wejjikam gwanama shari gotun e sharuta ka kon adabe algon ne kandelun e farak gaves algon me kama inkar ko gen wanaka menno islami sharoga Allah subhanahu wa ta'ala wani war boda khasakon haddu tokkum gawanama war bodak e sharota ballawaf amuko zineg masalekkum gawanama islami tarikh ko fennangoti amille itirafun nuni masalata sabit fe nuhre ei hataru hekin hodumaki undagoka adi enage iqrar ga macca kurim bune fadan o masalekam gaanam iqrar rujumaki ihsam feshigen masala hukun hen gotka badale hinga dan midanna wahke ki
ශරීය ෆාරක් ගාවස් මිහුඟ ෆාතුන් එකුත දුවණේ කි නෝන එහෙන්නමස් මස්සලේ කි අලගොන් මෙන්න ශරීයතුක වකිකමෙන් ඔතීති එයා දෙකොළ එයි හග්ගුනුන්කම එයි අනියාකම දවා කුරාකම ගානම එව්ස් අදබෙන් අලගොන් තම්ෆීස් කොගෙන් නෝන එව්ස් මියගෙන් මෙස් අදබෙ දීගෙන් නෝන මරාගෙන් මෙස් නෝන ජලල්ලාගෙන් මෙස් නෝන ජුරිමනා කොගෙන් මෙස් නෝන එයි හුරිහා ඉච්චකම අදබුයි මෙහෙම අදබු වානේ කොම්මකම කුරියස් අදබු ගොතුක මේ දාගොමන ෆෙනෙගෙ මෙදනි අදබු ගොතුක ලා ඉන්සානේ තබවරු අනියාතකෙ මිදෙන්නේ වාහකත දක්කා මෙහුස් එමෙහු මුජ්තමතෝගා දෙමුන්දා මස්සලේ කාගොම දමා හිඟා මිසාලක වක්කමක මස්ස ඉන්සානාගේ මුජ්තමාව රක්කාතරිකෝ හිමාය කුර්මට්ටක මුදලකේ වර මුහිමච්ච මුදා හිමාය කුරන්ජේ ඒ ශරීයතුක මක්සදගේ ඉන්සානාන් යානුලා දුනියක නුලවෙනෙච්චෙයි එහෙනස් අලගොන් මෙන්ගේ විශ්තු මෙදනි මුලේ ඉන්සානේ මුජ්තමා මුලේ ඉන්සානා හිමාය කුර්මක බදලුග වකි ෆර්දෙක්ගේ හිමායත වකි ෆර්ද ජරීමා හින්ගේ මීහාගේ හිමායත නිකුන්නරුක ඒනගේ ජරීමා කේන අමිල් ඉඛතියාරුක හින්ගකම් ඒ මජබූරුන් කුරිකමෙන්නු ඒන අමිල්ලේ කුරිකමෙන් හම එහෙම්මේගේ නතිජාය කි අලගොන් අමිල්ලේ දුනියේගේ අලගොන්ගේ එම්මේ කුඩේරුසර ෆෙරි මසෙක්ගේ කුරමුන් ගොස් අලගොන්ගේ අමිදරින්නා හුරිහා මෙන්න කාන්දි බෝන්දි අදිහම එහෙම්මේ වසීෆාගා උලයිම හෝදි ලාරියා මහග්ගොස් කෙන්නා එතෙන් මිගොතුන් හෝදි ලාරි මසෙක්කෝ හෝදි ලාරි වක්කම් කුරා මිහාසෙ මෙරියකු ජහගණෙන් ගෙන්දියාම අලගොන්ගේ කිතන් ඇත්තෝ එදියයි අලගොන්ගේ දරින් කොන්තා කරත දානි එමිහුන කාන්දෙනි කෝචෙත්තෝ එමිහු මුජ්තමෝ සලාන් ජහන් දුම් වීතෝ වගුම් වක්කම් කුරම් වේ රයිතුන් කුරා හුරියා මසකතේ එමිහුන් හග්ගොයි ඒ නුන් ඉස්ලාම් දීන් බල්ලාෆු මුදා හිමායක් කුරුම් ඒගේ නතිජාක වෙගෙන් දානි ශරයි හද්ද කායම කුරීම වෙගෙන් නතිජාක වෙගෙන් දානි ඇබ්බස් හුන්නානේ මුදාවෙස් හුන්නානේ අවගොණ බේෆලකු විදාලු අවගොණ කෑරේගා මේ සෞදිය කියවලුන් ඉරුගා මේ ඉන්දියා බේෆලයි ගෛර් මුස්ලිමෙක් චුට්ටි ගාසුට්ටා සෝවා කුරි කොන්තා කුල අවුනේ සෞදි අරබියා කුල පුනේ සෞදිය කුල මනේ කම්බොඩච් එනේ කුල සෞදි අරබියා කේ දාමෙ හංග අක්කඩා තනෙක අවගොණ මිති හතර ෆස්සාර සෞදිය කුල අවගොණ මී ඇන් හැමයි අවගොණ දෙකන් සෞදිය අක්කඩා හොරමික් එහෙනම් අවගොණ දෙකුලින් සෞදියගේ යම අමාංක මිහුම් ෆිහාරත නමාදකට ජෙහුනේ දොරණු දප්පා මිස්කිත දාතන් අවගොණ දෙකුලින් ලොලු එකම ඉස්ලාමී ශරීය තම්ෆීස් කරුමක කුරීගා එතෙන් තනකේ අමාන්තන නෝ හජ්ජ දාමිහුගේ මුදා නාදේ අලගොමෙන්න කබූ කරවතුක මිහාරස් දිහරාජ්‍ය මේක හජ්ජ දාම් ෆරාවියම් ගේ එම්ම ලෝණ තිබෙන් ඔයා පොට ගොස් ඒනේ කුරිදු ෆරාම් බැංකොක්ස් දිය කුරි ෆරා ඇමරිකා සිංගාදන එහෙන් ගොමක සිංගාදන එකම නුරොන් කිය හජ්ජ ජම්රොනි එත මිහුර් මේ එමුන්නේ රොලාකා බෙද්දොයි සෞදි අරබියා මිහුර් එකම මී අවගොන්න බිස්නේගොතුක මී සකාෆත අවගොමෙන්තර ඒකිවේ කුරි zamanuga حج قصي ميه أر سعودي عربية مشهور بين قلنا الذاهب إلى الحج مفقود والعائد منه مولود حج الدامي هي كي قلنا ميه أي أنا يوداع كورن إذا نموني حساب إذا نانا نمبرين هنا والعائد منه مولود أنا دين ألون آسيا مي ألون وفهم ميه دين إخار قطة كنا ندكين تبين فلون دكوران تو ديهراج جك تاريخ كبوته جدة هنغورا من راجم بادي فونو يكما هنغورا من راجم فونو يكما جدة هنغورا من ديهراج جك لشكر ديكم ما قفيره ميه مولت सुभान अल्लाह क्या वरगत गाँव में तुम एकों को बदला इस्लामी शरीयत तंफीज करो फरीमा एकला गाँव हम एक गाँव में एमी होंगे होती अमांग कमंगास हम उम्र नवाज़ की अड़गों में नंग इंसान के तारीख के कामयाब कौन तजरीबा को फा ओंग इच्चे गवाह के मिदक्कनी कुम बाइंगे इतने का शरीयत तंफीज कोगेंग अदर नुलिबिकेंग इंसाफ नुलिबिकेंग अनिया गोले मुंदनी ते विदालवा अमिल वोदोई फलसफा तक तंफीज कुरमुंदा कामतो का अळगुमन फेन्ना हुरी एक नुबा वहा हेदी अळगुन में नेफतु का अंगलाने उळमि जेनी कोबा है नमूना दक्काशे तंफीज कुफा म्योती सआदते म्योती मिनिवंक में म्योती अदलोरिक में आहार में वरंग आरामा हिंगम जोमा आहार में मुदला आहार में नफ्सा आहार में घट रक्का तिरको अमांग कोन मेळेनी पुनारो कोबा है नमूना एगोमतो को नुतक्का हम एमि हग्गे गवाह तक्कार शरीयते किया गन्ने मितावा बुनफान तो कले वन्ना नेतेकम वाकम मिताको नु एगोमतो बुन कुरम वे कोमकमस कुरम वे शरीयत वाहकन वस दक्कान कुरआन वाहकन वस दक्कान में हिदुरी को तक गानो हदांगो एकम कोस कोबा तो कामयाब कोबा तो सआदत कोबा तो मिनिवंकं कोबा तो अदल इंसाफ ए बेस चने एहम बेजा दिन अळगोन में अनेक कावस दाम भी हम एगेनस मितांग अळगोन में के मी तरफ लिबास लव्वा रोगा अळगोन में के गांव के लिबा है नुफेते चे लेवने वदे तेरे को फत्तंगुल मुके तेरेगा बारोई मदंदानी फलागे दिन मच्च करने तिरे करने दाक मी हारे हासिफ तंतन ගෙන්නන් ජෙහෙණි
එතෙන්තන ෆෙතේච් එහෙන් කොමුතෝගේ චිමහර බල්ලා අවන කුරිදෝ දෙකොන කොම සයිට් එකේ ජාපෝවා මේ ඉංග්‍රීසි බොන් අදාෆේ ගානුනේ තර්ජමා කො දෙන්නේ මිහක බේන වෙච්ච අම තර්ජමා එංගේතෝ තර්ජමා කොගෙන් ගෙන්නේ රුග අලගොන් මෙන්ගේ ශරියා කිහාවරකත්තෝ ඒති ෆුෂුරණි එබ්බෙසිචින් අලගොන්නක බලේ නුලෙවේ ගඬකොන් උරියා එච්චි ෆාස් කොල්ලින් වාගතකි ශරියා කිහාවරකම් ෆුෂුරණි කිහාවරකම් ඒක පුරි එම්ම නුක්තා එංගේතෝ එම්ම නුක්තාගේ සෝ වරප්පඩති මස්සරතන් නිකුම මිසාලක බල්ලවා ආවොන් මේදු ರಾಜ್ಯ ಗಾಣೋಗೋ ಬಾತಕ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಕೊಮ್ಮಸರಕ ಬರಾಡಕ ಮಾವಗಣ ನಿಬೆ ವಗುತೆ ಪೇಸಮ ಅವಗಣ ಮಹರುಂ ಫಮಿತಿಬೆ ಅವಗಣ ಬೇಣ ಬಿ ದಿರಾಸಾ ಕುರಂಗೆ ತೆಬ್ಬಾರ ವಗುತೆ ಹೆನ್ನ ಮೆಸ್ ಕುಲ್ಲಿಯ ಕೈವಣಿ ಬಂದು ಕುರಿ ಖಬರ್ ಅವಗಣ ದಿರಾಸಾ ಕೋ ಫೆಚ್ಚಿಂಗ ದಿ ಹುಚಳಿ ಸಾಗಣ ಕಬು ನುಕ್ರಾನ ಸಂಗೆ ಹೆನ್ನ ಕುರೇಶ್ ನುಕುರೇಶ್ ಅವಗಣ ಜಿಮ್ಮಾ ಎಕ್ಕಂ ಗೆದಕಿ ಕುರಂಗುಳ ಹೆನ್ನ ಮೆಸ್ ಕೊಮ್ಮಸರಕ ಬಲಾಲಿರು ಮುಹ್ಸನುಂ ಗೈರು ಮುಹ್ಸನುಂ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಫಿಗುಗೆಚ್ ಝೀನೆಗ ಮಸಲ ಮುಹ್ಸನುಂ ಮಿಕೇನಿ ಸಹಹ ಕಾವೆನ್ಯಗ ಜಿಮಾ ಫರ್ಜಾ ಮೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಫರಿಗೆ ಮುಹ್ಸನ್ එක මි මාන බල්ලව කෑවෙන් එක්කොක්ගෙන් හොරේ බල්ලව ඉබාර කෑවෙන් එක්කොක්ගෙන් හොරේ එහෙම් බුනිම කිනෙතෝවානි ඒන එපද අමලේ හිංගිරුක ඒන වරිකොෆ හොරජේන එකෙන් ඉස්තිලා හෙන්නන්න ඒන මිහාර කෑන කොගෙන් නොහුරික් මේ කුඩ තන් කොල එකම මුලි මෆූම් එක්ක මොලිගෙන් දාකම් කම්මි එහෙම දෙන්නවනි වර බොඩ විස්තන් ජියාලගොම මිෆත කන්ත තාවුන කුරමුන්දාරුක එහෙම බිම අලගොන් මෙන්ගේ තෙරියම් මිෆත කංකන් ගෙනස් ෆත්තන් උලේරුක කිහා වරකත්තෝ අලගොන් මෙන් තෙරියක එ මස් අලතුංග මස්නාවත යාහුරි නූනියම් ශරියතා අලගොන් මෙන් ෆුසුරනි කිහා වරත්තෝ අලගොන් මෙන් වරබඩ බලන්ජේන ඉස්ලාමී ශරියන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බාවල බාෆනි එම්මෙ ෆුරිහම නිසාමේ ගොතුක දෙම් බලම හිඟා දෙන් අලගොන් මෙන් මිෆෙන්නනි ආමුකෝ එමිහුන්ගේ උසූල ගොතුන් මිස් හොරියා මිහුන් ජලම් මිදන් හොරියා මිහුන් ජල එම අවගොන් මිතර මිහාර මුලි ගාම එක්ක ජලරේ හදම් වරාගේ මුලි ගාම වරාගේ බොඩ ෆාරරාන තලෙල්ලා බෙට්ටි වෙන එම්මේ තා ඔලවෙන්න ජලලි මාතක ජලමි වනි ෆැකල්ටි මෙතන වාහකයේ ෆැකල්ටි තව කවුන්නනි කියවා දිනු ජලතෝ ගස්නුනේ කියවා දිනු කොච්චිතෝ කියවා දිනු ඒද කලේගේ මරබර මාකලු දාන මෙහි වක්කම් කුරා මාදි තංකොල දරු දරජාගේ මෙහි මේ මා උස්තාස් ඒනගේ ගොලිගේ එන එක්ක ෆස්සාරදු හේදක නුකර මර නුලි බෙච්ච නොහොන්න එම හුරිහා මිහුන් එතා තිබෙන් එච්චි කියවා දස්කො ෆාරු ෆලාන ගොතා දොරු ෆලාන ගොතා තලු නට්ටාන ගොතා හුරිහා විලාලු තන්නග ආමකොක්ක මුස්තවන්න කුත කුරිය පරිදි මාකුල දාන මී තර්බියත් යා ඔගොම උසූල් තමුරික එමි හොන්න සෙහෙත් ඉර්ෂාදි කියවාදී මින් එබ්ස්කම කිය ඔගොම කුරේ කම හුරිහා මින් ජල ඔගොස් ඔගොම මුල හයා එක්ක වේත් කරම් den nukta ki algon men kurin den ifadang idalwa oga terkam rahma hamdardige sababun kobato e mujtama genestifen hewaki emi honda bis islah henoi mujtama tos kharab halak ge matani hemima algon men ebeje mi nukta ta kamedoga visna fikur kolla lobote izzat ter muslima mikutu algon men mujtama ta balala aruga algon hamaran haram be bay gomtoge mi abadige දෙබෑකුල එබ්බෑවර අලගොන් මෙන්ගේ උසූලුන් නම ශරියතා ගෛරු ශරයි දරින් මානකි බෆානෙත් දරින් මීතෙන් වරන් අලගොන ගබූ කොන සර උඳක වාහක එහෙන්නම එමිහුන්ගේ සයිට් තෝ ගුරි මවුලුමාත් මීතෙන් අලගොන හම් බයින් එච්චි කියාදාන මිතාංග ෆාහ කොල්ලාන ඇමරිකාගා 3 ලක්ෂ 500,000 ආහාරකයි බලිවේ ඉන්නවර කෑවජ නොකෝ වරම් මෙහෙම නුක්තන් බලිවේ ඉන්නර බුණ මේක මානකි ඒගේ කුරින් බිසමානු තපාතු වසීලත්තකුන් එහෙංගගෙන් හෙදේ හාලතුගා වෙස් බලිවේ ඉන්නවර ඒ නොඉන්නවර අදි දෝකල්ලා ශරී ගොතුන් එකුජ්ජගේ බප්පෙන් එක් කුදින්ග මේ නිස්බෙක් ගාගණක තේවිහා 34ක දේතරේක ඒකි ගෞමත් ඒකි මේ සිටි දෝක තෆාත් බයත්තන්ත තරග්ගී තන්තනක මා ගිනා ඒ තරග්ගී මතංකොල ගිනවන් ගිනුන් තන්තනක තන්කොල මතු ඒකුන් 34 23% ක මොළනි ඒ නිස්බෙ ආබාදික් adi miga mem nukta ki mifada bad akhlaqi amal tak araganne ruga ege teren 20% mihunna ki emihunga bafan emihunga fetterikam ferene ane 26% mihunga gaatimaga me 51% mihunga ratte ve ngule kudin emihunna ratte ngule kudinge shikaraka vegin goswan anen 4% ei nenge me europe ge hen gomata kon badara balla mahinga sweden 50%
ei shar'ita khilafa anna dari islami usulum balafkum gona england ge 33% france ge 33% mege emme haram majin ukta ki france ge nawarste ka nuwadi havwana haruga jek shirak enege anhen dari fulu kaavenye nuko shariata khilafa agon me usulun dannana magon ka zine egota libunu darige ufanduwas ekamatta gane ihtifal kure algon adi funana bay mihun kaawanu kula mihun darintiwe ehnnunde merodona kaawanyan yanhem miha kon vihawati bi darin astipi adi kaawanyan nukure mamme abappage kaawani haflaga darin bæveriwe mi mihaka visna de nechisnu muslim ekkare waage dekke man tikine wanakam alang edemihun inneiruga mamme abappage kaawani paati darin miti bene ajja ma bondi hibak dari fulu den badlawa agun me danno ngule wahake ki den ebe fulun algon menge gaatan as zine kurima meenakam nukurashi enakun nukurah bunima algon men harame nuwan wotto emi utere onnakam nugeki bay gaanu to dawas nukurwa negedo mihe gambekkamu ga vies firihem miha e haggu du kolla fiam den dawa nukurene kotek demihun ruhin kurnya masse nuek massele ki demihun ebbes miyok inkar kur efada hala dem masseka ehun wana masselek ei emihun go sulta kabul kurabe ei emihun vishnumaki mihe ko raaboin eyege zaatu ga massele nune ehennam sraaboyegen kura kamettaye massele ki kamek mihe gahagga ka golanye e hisabunne massele jene mi emihun kabul kura ekama agon bune raaboyege mesmane harangech ei ki boyfiya gobban allah harang kura ehennam mi usulu ammu konnugen gule munu buruga alafiya me massele alagen kamek kurimatadi elungege zaatuga masalenge ra boyunge masal boyegen nubakame koffiya me hisab masal ekom baykana haggutan ei shariatu guri baykantan ege zaatuga vesse mulin manakantat geetu nuwaddana emihunge bunawara nufennanyaka kaahu kangen de fenuniya ekom idenna machige agumennage haggutan ama kanu gunave goskame kuriyata adi balambi uniya mihe gecche karagatiata ehumane wakkam kurani awon kar mihun aspune miharas mihen ule mismihun wakkam kuraniye mi wakkam kuramben kura kameke ei pichi jaha gannaniye awgon handam vi eddu awgon men pakistan kiyeviruga mi awgon men qari sahab ustad said sahab kare miho kas dannawani e ustaduwe kiyawa kodin wakkam kuram farafiye tullab ilm kiyawa kodin deen kiyawa kodin wakkam kuram farafi oni ustad vidalwani ei deen kiyawa kodin wakkam kurani wagun kiyawan feriye ei wagun kiyawan feriye ehem vi mihar mihun asmane thumbuli laate me mastu aachi benu no mastu aachi benu kora mihun thumbuli diguwana bettima ei wagotaki emihun thumbuli digu koram feti mihar tava deche dotto he bay mihun vishnu mihonnani me mihin kora kame enas emihun ga amusul taka khilafa shariatu ga haggen asya meno haggen hisam fechi hisam haggoten ediyai den onnani emihun qabul kora haggot em magon menna saafu enge midiyai Allah subhanahu wa ta'ala baawale bi goy ekalanga baawale bi shari'en ei huriha maanekka shari'atu huriha maanekka ei algon mege macce tabawanje ege maccen algon me hukum kuranje ege hukum maccen algon me ruhenje algon mege iman kama gulifawa waram mativeri iman kama usulek en ebbe salegga algon men gossikama ga wanama algon mujtama fasadave halaku e kharabuge hinga dane algon men islami aqida ga matiga demitibe e shari'atu hukum tak algon amal kuri waraka algon men naki ama baykam ga wani kitu qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurba foni fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima hama hila henna ko none kalefan verres kalange gandi vidalume gandi wahi kurome la yu'minuna ibamihum iman bikam ganuwe hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ibamihum terega debas ararum wa kantattoga kalege faanu hukum veriko thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima kalege faanu ekurbi niyaga macca ruhi qabul wejjo madanden e kemanteri wejjo madanden ibamihum tereng evves mihako iman bikam ganuwe na nabi sallallahu alaihi wasallam geneste hidayatu ke qur'anu ga hukum fula ruhijjo madanden evves mihako iman bikam ganuwana adikete ya khilafan amal kure komme cheki qur'anu ga Allah bayan qur'afani afa hukmal jahiliyyati yabghun ebamihun edeni jahiliya zaman ga hukuman hayye islam shari'a fe komme cheki jahiliyat
ei mihar alangu feduchum kamugawes kuri goen echek kamugawes ei jahili zaman ko hukum afa hukmal jahiliyati yabghun waman ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun Allah subhanahu wa ta'ala bar wakin hukum kurumuga moli kom faraten hiye ehna sei liqaumin yuqinun yaqin kurabek Allah iman no bayek aslan Allah hukume baawale wekame emihun astu gawas gabol nokore ehnas bay mehun hitangarani islam deenaki hama ekani waki duhe faah kollafa waki duhe ga munasabaten faah kollafa waki gotaka hedumen alalan diama hisabun e aharan islam dinge nimuni argument terege fenna naamu ko dini ihtifalat tafat zaman to mi dini tafat munasabat tan agun amilla hadan ule munasabat taka efada munasabat to ga faah kollafa hisam ferege mi din hisam furiya me di den dina kuran je ituru amalen onnan je kama ke mihun qabule nokore adi insana ke kudibodo emme ha kantata deenuge hukumta wannana kama ke mihun qabule nokore kitu qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala wahi qur'afani alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk kalega fana baawale bitageccha wama unzila min qablik adi kalega fana kurim baawale bitageccha bes iman vejja buna bayako egota hi kura bayako kalega fana deka wada gatimu yuriduna an yatahakamu ila at-taghut emihun edeni taghut ge hukmash ei Allah subhanahu wa ta'ala baawale be sharif fiwa faisala kurumattaka deve komme nizame komme falsafae komme mahkamae komme kote komme qadiyen ei taghut ge nizame ki qur'an ga Allah ngoni an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih eba mihun amru egen evani e nizama kafaruma shaytana kafaruma wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida me shaytana benum wani emihun durwegem wa magfuradumakun emihun magfuradumash en ayat Allah ngoni wa nihkum bainahum bima anzala Allah emamihun meduga kadege fan Allah baawale gota hukum kurabwash wala tattabi ahwaahum ade emamihun hawa nafs kadege fan taba wada nugonnawash walla mi ayat agun bisnal mahinga kitu qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurabani Allah baawale be gota hukum kurabwash wala tattabi ahwaahum adi emehun hawa nafs taba wada nugonnawash ege mane ki Allah subhanahu wa ta'ala ge shariata khilafa ekalanga shariatun beru evve komme hukume nimme komme faisalaen ei mistakun ge hawa nafsu ge dunta ege faatu gawani emehun ge dunyawi amel edunta ka emehun ge shaytani waswasatu mach binawe kure hukume kure faisalaen ei wahdharuhum an yaftinuka an ba'd ma anzala Allah ilayk adi kalega faana Allah subhanahu wa ta'ala baawale bayen ayatakum kalega faana ikkiba ko faana kamattaka emihun namade birwati hushiyaro wada honnawash baykantatak kudakamakum ves bodokamakum ves kalega faana e farako faana kamattaka emihun namade kalega faana samalu wada honnawash fa in tawallaw ebamim furagas difinama fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim fa kalega faana dena wada gannawash Allah subhanahu wa ta'ala irada qurbani ebamihun ge faafato go sobum ebamihun ge bay faafato go sobum ebamihun musibat jessewmashe wa inna kathiran minan nas la fasiqun adi mistakun teren giramihun ki fasiqun emvima Allah subhanahu wa ta'ala baala be shariata khilafa kamen nimmuma mistakun ge teren ginamihun edun kam gavies qur'anu ga Allah hangawani wa inna kathiran minan nas la fasiqun mistakun teren ginamihun ki fasiqun den kinetto agum ginamihun hukum nimman Allah ge shariyen ei agum terega faisala kure echki farak gaves mihun ge boluga ade denno bolugo onnana gote ki nuba mihun giname nuba kama burwan er mul mujtama gona nuba mujtama ek nuba vedies usul tan hunan jeni hekon ya khilaf je mihe koi nuba mihe qur'an ga Allah ngoni falyahdharil ladina yukhalifuna an amri man nabiy sallallahu alaihi wasallam amr fula khilafu amihum fahirakat birwati tibesh an tusibahum fitna ebamihunna bodwegam wa musibatik aw yusibahum adhabun alim wata vendiri azaben ebamihunna kurmati wedane kamattak obote izzater muslima horiha mehum bes munawa ke aharmunna ke muslimunne aharameti be iman wegenne ennama sei dawai e dawa algon men tedu kodden jehene ei hame ke nanga munala bahennu algonda ki donya ke bunyakas donya kanwana kare ke bunyakas kara kanwana algon kare ke siben huriya kara kama muslime ke bune muslime ke sifa honan jen hame ke dawai nongei kitu qur'an ga Allah taala wahi qur'ani wa yaquluna amanna billahi wa birrasul emih bunya harmen Allah ilah wa rasul amiti be iman wegenne wa ata'na adi haram miti be kiyamantiri wegenne
emihun buni echchemi algonus kiya echchemi thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dhalik efogo den bayaku mihun Allah ge shariatun ekalaanga hukum furtakun rekigen nettigen ebade em buna mihun aharam meti Allah ekalaanga rasulaya adi ekalaanga rasula kiman terwegen bunafa ifraabegen dami humbe Qur'an ga Allah ngoni wama ulaika bil mu'minin ebe mihun iman vikam ga noe emunne ge mu'minin nune Qur'an ga Allah ngoni den algonum mikeni huriha shariat hukum taka khilaf fa e gonjavas mami muslime kamai mu'mine ke Allah ngoni wama hum bi mu'minin ebe mu'minin nune وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إميهن غاتوغا الله إكلان رسولا حكم كرم غويجكم غوانما إذا فريق منهم معرضون إميهن تنم بايكو فرغستي مون أمبراله وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين emihun haggule be masselege wejjam kiyaman terikama ko annane emihun akol massani men wejjamna mifara har hukum kurane mikodu ei amille dum wima mi massalaga algon menna haggule be massele wejjiyam islami sharia algon mena dekola wejjiyam dem dambe international court ei algon beenu waguta nimen jeheni nimunima adulekka man algon gabul mikurweni emihun vishnu hunak أفي قلوبهم مرض إمهم هتوغا باليمركم بنيه كوادا باليمركم كي نفاوغا باليمرك أم يرتابوا إنهم تمن شكو كوريه شكو ونيه كم كم كذا ترك أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله وتمهم بيروغنني الله إكلان رسولا إمهم أنيارو دانتيج بيرون نانغولين حكم نو الله سبحانه وتعالى حكم فلو عدل وريوان بل أولئك هم الظالمون أديكيت أي أنيا ورين الله حكم ركيكم فرغستيكن دا كم ميهكو أي أنيا وريك ميهك بينو وني أنيا غمچك مجتمع بينا كور شريعة بيروغن عدل نانا إفق الله عنكوني إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم مؤمنون بهكم غواكن كشوري مي مؤمنون بس الله يكلام رسولا غويجكم غوانم اميهم تريك فيصل كرم الله سبحانه وتعالى يكلام رسولا غاريهم اوم غويجنما ايغ مانه كي اسلام شريعت حكم اوم غويجكم غوانم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أهرمن أدوها كيمانجم فيه أهرمن أدوها كيمانجم فيه أهرمن ندكنا بهوا كيتروها حساب هوتن الله كشريك الله كإنتان حساب هوتن جين إبسميكن فهنا على ندبين وأولئك هم المفلحون كامياب وانا مهنكي إبامي दुनिया के वैस आखिरत के कामयाब वाणी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की शरीयत तबावे ए इलाह अंगे गोते मुळुनु मीहुं एनु गोते को गोस्सिकम गानम ए दे दुनिया के आबाची वरी लोबोते इज्जतर मुस्लिमाखुम एमे फहुं अगुन मन दरुस को कुल्लानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मतवेरी वादे अगुन मन हंदाम को दिफ की तो कुरान का सूरत नूर को फंसास फसना है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही कुरमनी वअद अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम تبامين مترك إيمان بميهن وعملوا الصالحات إيمان به هي عمل كل ميهن الله سبحانه وتعالى وعد ودقم فاوي وعد إلهك وعد ميهار ميهن كيا وعد واهكن وعد كي ور آموتش مهار وعد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات تبامين مترك إيمان به هي عمل كل ميهن الله وعد ودقم فاوي كون كمت لا يستخلفنهم في الأرض بمغا تبامهم تمنغرس كلام خليفة ركوباهشيم كما استخلف الذين من قبلهم كورين ميستكم خليفة ركوب فدا ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ادي بامهن كلام رسا ودغم دين ابامهن فريهم كو تمكين كو دباهشيم
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا أدي එමිහුන්ගේ බිරිවරිකම ෆෝගා තිමන් රස්කලාගේ බෑ මිහුන්නක් අමාංකම් ලබ්වා හුෂීමේ යඅබුදූනනි එමිහුන් තිමන් රස්කලාගේ අලකොන් කුරානේ හැම එකනේ ලා යුශ්රිකූන බි ෂයිආ අදි තිමන් රස්කලාගේ එමිහුන් ශිරුකුන කුරානේ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ එෆහුගා කාෆරු ජමීහා ඒ ෆාසිකුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා බයන් කරා එහෙම ඒ ඉලාහුගේ වඅදු අගොන් මෙන්න ආසෝති එහෙ නමස් අගොන් මෙන් කරන්ජේ කමකේ ඊමාන් වේ හේ අමල් කරු ඒ ඉලාහු රුස්සා වඩගම් වදීන් ඒ ඉලාහු ෆුරිහම කරවාන අදි බිමුගා අගොන් මෙන්න තම්කීනුකුන් දෙවවාන අදි අගොන් මෙන්න බිරවරකම ෆෝගා අමාංකන් දෙවවාන එහෙ නමස් ෂර්තකේ කොබාතෝ අගොන් මෙන් ඉතර ෆුෂා ಬೇರೆ ವಜ ಕುದಿಕಂತಕ ಬೊಡತಿಕಂತಕ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಗ್ಗ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಮರ್ ಫುಳತಕ ಕಿಯಮನ್ ತೆರಿವೆ ಕಲಾಂಗ ನಹೀತಕುನ್ ದುರ್ವರ ಅಕ್ಕಾ ತೆರಿವೆಜ್ಜಿಕುಂ ಗವಾನಮ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ ಅಮಾಂಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಎಬೆ ಸಾರೆಗ್ಗ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆಂ ಕುರಂ ಹುರಿಕಂತತ್ತನ್ನು ಕುಫಾ ಎಹೆಂ ಫರಾತ್ತಕ ದಿ ಮೆಂ ಇಂಗಿಲಿ ದಿಕುರುಂ ಎಯಿ ರಂಗಳು ವಿಷ್ಣು ಮೆನ್ನು ಕೊಂ ಮಿಹೆ ಕೊಸ್ ಎಮಿಹೆಗ ಅಮಿಲ್ ನಫ್ಸಾ ಎಮಿಗ ಆಯಿಲಾಯ ಎಮಿಹೆಗ್ಗೆ ಬಾರ್ ಫೋರ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಶರೀಅತ್ ತಂಫೀಜ್ ಕೊ ಶರೀಅತ್ ಅಮಲ್ ಕೊ ಹಮ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆಂಗೆ ಹುರಿಹಾ ಫರಾತ್ತಕ ವೆರಿನ್ನಾ ಕಾದಿನ್ನಾ ಗಾನುನು ಹದಾ ಮಿಹುನ್ನಾ ಹುರಿಹಾ ಮಿಹುನ್ನ ಕಿಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಶರೀಅ ಡಂಗಳ ದಸ್ಕೊ ಶರೀಅ ಡಂಗಳ ಉಗನಂಜೆ ಎಯಿ ಬಲ್ಲವಾ ಆಮ್ಮುಕ ಶರೀಅತಕ ಫಾಡು ಕಿಯಾ ಮಿಹುನ್ ದೆಬೇಗ ಬೆಹಕ ಮಜಮರ್ ಮಿದಾಳು ಏಕಚ್ಚ ಎಬ್ಬಯಕಿ ಗಾನುನು ಕಿಯವಾಫ ಶರೀಅನ್ನು ಕಿಯವಾ ಮಿ ಗಾನುನು ಕಿಯವಾಫ ಶರೀಅನ್ನು ಕಿಯವಾ ಮಿಹು ಶರೀಅತ ಬೆಹತು ವಾಹದಕ ಎಬ್ಬ ಅನಬ್ಬೆಕಿ ಗಾನುನೆವ್ವೆಸ್ ಶರೀಅತೆವ್ವೆಸ್ ನುಕಿಯವಾ ಮಿಹು එමෙන් ශරීයතෙන් ආපුක එච්චකන් ආපු කියනි එච්චක හගීගෙන්ගෙ එච්චෙන් හගීගෙන්ගෙනි එච්ච දෙෆුරු නගල බලාගෙ එහෙම මේ ආම්මුකම් මේ ආපු කියා මිහුන් එබ්බේකි ගානුන කියවාව ශරීයෙන් නොකියවාපේ ගානුන මේ කියවා දෙනි ගානුන හෙදි මිහුන් ගානුන ගහලුවරි අනෙබ්බේකි ශරීයතෙවස් ගානුනෙවස් එවස් ච නොකියවා මේ දෙම්මි දිමාවණි එම්බොඩ මස්සල දෙන් දිමාව මස්සලේකි ශරී කෝට්තෝගා දෙම්මි තිබෙන් ජෙහෙනි शरई कोडे कादिय कन शरीयत कादिय कम वेणी वकिवर का किए शरीयत तंफीज कर शरीयत हुकुम करेंगे हिसाब दिया डिग्री दे किए मैं कादि में किया आम को राज एमी हुन तंफीज करम मिजेनी तंफीज करम मिजेनी एमी हुन एवर इल्मी गोतु नुदाबे को हदा कानून किएवांग ती एमी हुन नुकी वाति बिन हदा गानो तंफीज करन जोनी वरबड मसले दें हिसाब फिरगी उंदगुवान एकम वानक अल्लाह सुब्हानहु व तआला के शरीयत के अलीगा अलगुन में कंक एकुलवाला नमा शरीयत के इल्मा हुनरा कंकं होदा एकंक मशवरा को एक ख्याल होदा कंकं कुराकम गवानमा अलगुन में मेद मिखाल वागे दक्का कन वजहुनिस एरो एकंकं हुरिहा में बस कुली लामे हेගෙන් මුළු මුජ්තමා එක්ක සලාමයක් කුරුමට්ටක එම්මේ එක්ක කුරා මසෙක්කද කුවා නබත ඉස්සතේ මුස්ලිමකම් එහෙම තකුරාර කවුන් දන්නවලම් බේනුමනි अलगुन මෙන්ගේ මතිවරි ශරීයෙන් එයි इंसानी तारिहुगा एगे कामयाब कमा एगे सोबुं अमांकमा ओमांकं अलगुन में तजरिबा को अलगुन में मुदला अलगुन में नफ्सा अलगुन में गेदरा अलगुन में हुरिया कमा का अमांकमा ओमांकमा फागतिकं गिनस्तीफा मतिवरी मा शरीयत के इंसान के तारिहु तजरिबा को फाइचके एहन में से दू को फा अलगुन में नंग एगे फसादया एगे नुबाकमा नुरक्का तरिकम फेन्नं हुरि इच्चका दिमाला अलगुन में मिदनी कीपे अलगुन में लो को बाहे अलगुन में बो अलगुन में विस्ना सिकुंड को बाहे मिफद कंकम अलगुन विस्ना समालवन जन कंकम में हिसाबुं अलगुन दरस निमारानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलमिंगे कौम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के शरीयत के हिया वहिकन देवाशी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के शरीयत एकलांगे नस्र दे बयका नस्र देवाशी के तो कुरान का अल्लाह तआला व नस्र वाउद वडगिंफा अलमिंगे कौम इस्लाम कमथीगा अबद अल्लाह तवाश इस्लाम शरीयत तंफीज कुरम के हेव तौफीक अलमिंगे वेरिनाई अदि कानूनी दायरा के मेहा मिहुन्ना देवाशी अलमिन्नकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला फता मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोतुग मतीगा अलगुन मेंगे हया वेत कुरा बैकमगा लवाशी هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أدي ألغند أميد قراني أدي يقين قراني إسلامي شريعتك مقصدا شريعتك محكمة متوركما أدي شريعتك فرويفا أمها حكمتا ألغم نور رنگلا صافكين هنگجكما أدي هنكم
මිදිවේ රාජ්‍යයේ එම්මහා මසූලර් ෆරාතක අදි ඉජ්ජගේ වෙරින්නෂා අදි මියදුගේ වෙරින්නෂා අදි මාදමා මේ කවුමගේ වෙරිකම හවාල්දු වඩන් තිබේ බේෆුන්න අදි රයිතු මජ්ලිහුගේ ඉස්සතර මෙම්බර්න දන්නවාදම් බේනුමනි මෑබගම ඉස්ලාම් දීන් රංගල දිරාසා කුරවාෂ මිදීනුගේ අස්ලුතක මිදීනුගේ හික්මත මිදීනුගේ ශරියතුගේ ෆුරිහමකන් රංගලන් උංගෙන් වඩා ගන්නවාෂ ආදේ අල්ගමෙන්ගේ දීන් අල්ගමන ගෙනස්තේ වාෆවා මේ මතවර ශරියතුගේ ඉල්මු රංගල දිරාසා කො බල්ලවාෂ නේගේ කමුගා වානම ඉල්මරින්ගේ අරිහුන් සුවාදු කුරවාෂ ආදේරුන් අල්ගමෙන් බේනුම්වා අමාංකම උමාංකන් අල්ගමෙන් බේනුම්වා හිංගම ජෙහුන් ඉරාදු කරවියා මේ ලොබෙති ෆස්ගණුන් මේ ලොබෙති වතනුන් ෆෙනිගෙන් දානේ ආදේ තිය හුරියා ඉజ్జත මෙම්බරුන් මේ දරුස් අඩොස්සමට්ටක වඩාගෙන කමට්ටක වර බඩ ශුක්‍ර දන්නවා আদি මිතනක වර ખાસ අගොරි නසහ කොල දෙවි සෞදි අරබියාගේ ඉල්ම රකමගව අෂේඛ් රාෂිද් zahraaniya වර බඩ ශුක්‍ර දන්නවා අදි හැම හැම මේ ෆුර්සතුක මේ දරුස් ඉන්තිසාම කරමුග එහි තර වඩාගෙන වි හුරියා අඛුන්න වර බඩ ශුක්‍ර දන්නවා ආදාදී සෆාර් අල්ගමගේ මේ දරුස් අඩොස්සමට්ටක තිය හුරියා ලොබේති අඛුන්න අඛතුන් වඩාගෙන කමට්ටක ශුක්‍ර දන්නවා අල්ගමන මේ අගොරි නසහ දෙවි අල්ගමගේ ෂේඛ هي جزاء دفعنا دعاء كرا حالوغا مدرس نمادني دعاءك الله سبحانه وتعالى أرجمن مكرا مسكتك بركة لفا أرجمن نكي هي بسها هي بس قبول كرا بكم غالبون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Maryagina amabeye vanehara gisla roniye aeke danje noruhum viyas heve ae mudala amidarina ekuverindu kuranje bahugene